Nung ita bisa kana matangani kuwa, meba kana lesonia sa wili uti sa weekenda. Tukuna bia undona ngonelewa, anggur talanga na ibuna utalanga na matangani kuwa. Tuna wana na busaranga. Mero witang kabi wakana sandwich. Witang kabi na lesoni patanga. Kay huna ubata. Mendarao ni nawangan di tagi kanta kina ene lolong. Au sabana na nusar kina lotu ni bela lati. Ena singatam. Wana na nusar kina lotu ni bela lati ni singatam kau ding takakina lesoni go. Merawa ni na baka uko tagi kanta enon te law temu ni mataka kau tayani kina singa tambu di bela lati. Au ebam bimbi tagi tiko na lesoni na bosani kalo. Kotokina na baka na nulewa. Kaya kanta bela lati patakina kalau kasang ni tigo pataki kanta na bosina kalau sana memutalanga na bela lati. Nona bosana turang eka kaya kantu satu biau ka satu bi kem dono bosana kakek dengan dona kerana dang ono kita. Amen. Amen. Kani bal-bal mentan kay bela lati tigo na mata ko tumai at least we have read some chapters in the Bible. Menarani na tigo pataki kanta na nona bosana kalau ena singa inon da bela lati. Ena matangani kuwa au na numa me una kautikan daki na vida na views, vida na rai, membaleta na lutu wa Kristo. Kani matai na secular world view. Na rai e tukudi na wambauta, e non dingin na tamata, kanta na tamata wambauta ya non dingin o kanta. Kaseng nindo na kandina, anon rai, seng nindo na kandina. Nandina e lako ngamai, e non na yabutaki e na evidence based, kapakata lang akina e na science. Kilabi na ngoni. Science, ngomong sa akin na experiment, you expect a result, whether it's a good result or no result. Yan na napakasama ni science. Yung kung nakatarabuta katiko na secular worldview, sa ikuwa menayali tayo ni may bikan, na non the defend ka, non the faith, non the defend ka, non the pangambauta, o kaya ng tamata pangambauta wa Kristo. Gona non ratarabuti ko ira. To kako ni alaw takir na tamata, to siwatir bakalewu, merala kumay, mermain dua bata kina movement go kina tos go na secular view melay na tamate kila na lut kina bosa ni kalu karoni rai na scientific world view na bi kakeder tukuno ran science satu raw non rabi kani kasabon rukai kina nomu lotu kina nomu lotu ninda kila na kakede asange main bulia na turang enai matai karua ketul medo sara na ikawono ni sing nono bi buli na turang. Nekatolu ni view, se nekatolu ni rai, postmodern world view. Tuna bangko na kandina, tuna orto na kandina susunga may bala. E susungi kani balabal numbula kani pambutan nindina, baka ngata ki metambaki sombukina na nonra rai, nonra kaukawa, oiran tamater sengen kaukawa sa. Tol na rai, na banuea, enda sama ivirwa boki bolikino kentan tamata pambauta wa Kristo. Au kuto maikina na leso na matangnya ina mentaru tata kumbetale. Na kandina membalata na lotu wa Kristo hindi dai kaya siya we will lose people and the sana bagay liran tamatapang bauta na nonra sangole batale na biu matanggali toso kara kawili ka sa katigo bikanda na matangani kuwa na bi kasado to bitin din dai mutuko na bikanda bi kira talaga na barong timay na bi matulutun duy gona non dai buno kede do sonang una and the sabi tal no tanga na lotu binanga na lotu ya lotu binanga na lotu. Don't talk about the church. Daka ko ni bos tanga mandan lotu baleta ui ko pataki na church ui ko pataki na lotu nindu ready kandaru sa ready sartunga lautu ando na lotu bina lautu ando na lotu da dona lotu bi mama. Don't talk about other churches, just talk about yourself and myself. Beto kandaru na lotu lebar salante menabi matalutu so kinan do tal matulut enda sisi baka nortu ser mesenganga sisi som na soena baka tinga na non rabula les men turang e binanga mo sana tiko bangan do ginan do bono siskina soer sawoti na matay ni matalotur lante kani korua soer lantal kani katol soer lantal kani ka ba no markando tugo na italtala do nambuna bilin do nambuna turang ni hindi tuno kwa belat saat tiga bitin tindai nama tanggal lu tu waktu kana kangaroo church carando lande saat ngakina long ta lande taling do nama telut long ta lande taling kinan dua nama telut iya esobikan da sistunga lemen nonton lutunga lemen lutu centenary lemen di papa kos lutu wesele rasis boling ngakin saat tangan lutu na lutu ngor lande taling do nama telut ya lu binaka pangan dita kikanda
ena itu kan tanang ronga ena matang ini indai abitu kan indai bikan tadi mataka indai ni lebu na tambu lot kasal lebu talana kan sapa kata tani seranga waka lebu na singetam au sare dan wingau na ula mai au tegu na lotika na baki runu dol tim kerua mai lotu tiwi ke no la mai na usori ki sentendri se lebi da wan letunga era boli tagi tiwa tolingon sa ngau nongo sagoso kau senga ni kurambui ni sobi raya era non de babakos sala da ban darren raka me marui kina na non de bambota kero talmo ci wonde doni tal tuna bangone ko tuna kuni rai non rembula ora sing lotu maroroi ranga rasa ci ko raw lo mun lotu meraka ko ni sistay dan ngai lang ka ba lem sarkina non dar lotu en do non do bola e tuna bangone e vi onaka e chini naka e bokabuna non rasa sing ni lotu so dua sale bunai labo le bunai labo rasa ambes ni lotu rasa kila o ko ni lang na lotu non ranga uirna low to middle income earners e sing ni mami na chugida kene karua sale bunai tumbu dorong sarna tumbu le bunai tumbu rasa bang bimbi tak na be kambala tan lubanda wan bimbi tak na be kambala tan lubanda lako ingito ngone lako tunai tumbu le modi kan ngone lako tunai tumbu ika kau sabon yuni bikan da seng ni tango nakanga bimbi mena te tu ko lo mandra ngone azabo na lotu azabo na sing tambu azabo talanga kena wili kena wasin kalo nangon sa tumbu kine la was lebu talanga na travel from here and there lebu na travel sa senga na sawoti mai nakanda do bita kilo nangon seng ni do Sunday school kine ndua oi ko sin Sunday school sawoti na guilty conscience waya wikanda se so matanga sing lutu na mataka ayo ko sing mai lutu ada malitiko sawoti mai sabakai wa kila mai na tamata sabakai nomol mai na nona sing bi ngoma na nona sing ta kapen do na kambala lutu so era kai sing rei na kananga yang ni lutu so era ka sambimbi ta kabir na wonga na non rawonga bakaira sama mata ta lutu ana kau bia duse kibika kan uti sabi saumai nei bakaro nimbula kibikan ni ndai ona tuku ne bidra kai tuku na dona turang ciu men maten to Amerika kawango kaya koya without a vibrant and vital Christianity America is doomed and without America the West is doomed kan balbale kaya kai senga nimbula na Kristo me Amerika sana baru kasura ni sa kasura ko Amerika na kasura patakaya no buro ken balbalen bimbi to bikan na lotu men da baga de tagi kanda ena lomo ni lotu en de ndai kila to na turanga bola na tu bosa na bimbi ni lotu ba Kristo ena kena to ya butaki na matentu satu sangko na lilu matentu o sabanu ni bikan da kan talangan da takata lomo ni matentu na be korin buli na be tikini bono da banga da takata kina banga de takati ko na no mitutu ba mata bambak na voltambo ko to kina na be ka rauni ba ko tak na non to lotu non de ultang sa tiu ni kuwa rauni na ba ka to tak non to lotu non to manua non to mata itu na voltambo bale tana taro lebu tiga biongo sai kwa anga tigo li na voltambo sesa e bosan dina ni kalau na voltambo sesa ana kau betaro ngatiko ano de buno ni kuwa mengai suka ni wasandu na kaniso ni taro kibikan ni boso tiau turang ratu ni boso tiau na turang en maram au sana sureti kanda ko etiko no ne voltambo mela betadake ne voltambo ko to men matani kwa ni la betadake binaka wale besar au sapa binaka bawa binaka bikan na kau tetigo mai na bosa ni kalau ni ndamai sokalo ode kau tetigo manon talibon sini voltambo talibon ni senga ni voltambo nangaw nga uli ko tingin ngo basi ka man to na message tula ko unci tula ko ikan seng ni voltambo ya au kati na matani ko di matata na non da kila non de voltambo ni sa matata na rendre ni bula so tabatu na bura-bura ndai ni da baka binda sa tabo no buna baka buna na rendre go baka buna wala nga non da seng ni kila non da seng ni bakelia non da seng ni raida tale non da seng ni baka bewe kanita kan ni voltambo wata kena non tambu asaranga na bunin rendre so tabotiko na lotu wesele na lotu ba Kristo na lotu e bura-bura endai sana pambau ba Kristo e bura-bura endai matai ni non da bakasa menikua na voltambo de ngubi
na ibola tambu edengu. The scripture is God breath. Kani bale edengu na kalu bakatagi kwa na ibola tambu. Kaseng ni ndona ka bola ngaba tamata nona bangana nanu. E bola ni dengu bi kwa na halo tambu katumberi kwa na halo tambu. Ena lesonya na karuni pita wasendu tikene rosabulu. E kabango na wasin kalu. Nindo sakila tu manda na kaungo ni sa senga na profesi na ibola tambu. Sabu ena nona kila eliu na kani mbali ni sa senga ni buna profesai ena ngona eliu ena lewani tamata sa bosanga na tamata elo sama ni kalu meba kasa ba kauti koya na lutang kani mbali o koya nge me bola eliu tagi koya ka bosa bua na kalu lebu na lutang ona sanga bulu ka ona tudoko na bola tambu tul subu ka dio na bola tambu makawa ka vida na bola tambu Kuro sanga bulu ka bitu, ono sanga bulu ka ono tudoko, na ibola e na ibola tamu. Era bola e roto ni pasanga bulan do bola. Roto ni pasanga bulan do bola. E tukuni na bebono e bola ikina go, e bola mai Asia, bola mai Afrika, ka bola talanga mai Europe. Duin de bonua. Ka seng ni bola patangan do ngauna. Me baka tun tambe matangango na macer to bola matane bola tamu. Matangango, senga. E vida batane ambaki non bibi sibi mai o ira bola na bola tamu. Ken bale e sengini ndu na communication e ato na ngona ya kibira bola ne voltam e bola mana e na vida na bossa voltam makawa bola na bossa vai periu ka bola ile na bossa va remik ka mai bola telanga na bossa va kris tolu na matangkali bossa e bola ikina ne voltam ni le mun ndau bola mer bola ba tane bola sona ngona santo mbasi ka mai kina na duindui sona ngona ndau mbasi ka mai kina na duindui yango en duindui nandau bola ena bola tam na kai bola mai da ke sava kan dusia tinga endu na ka ibikan san dusia tinga endu na ka mambalata nam bulan ni tamata vakan dundua ena bola tam kena non elo lako me do besar na ngona sa lesu talikina ki buana tura endu na turanga wili ke na bola tam tuin sa wili kau tiba kapa tiga bu meni bata tiga bu atau besar ni bata kila. I've been through the Bible on 4 occasions tukuna turango. Iya, ausang ini re tentu ni bisau. Sangkai tukuna ko yang tehua sangkai tu na let the Bible go through you. Na bosa ni kalau melako biko. Kaku ni lako cungo biko mewa bako tiada boltamu. Na bosa ni kalau melako biko. Apply the Bible to your life. Menanggai raw ni na taka kina na bosa ni kalau kibikan. Karena ni bakasa menonta. Na ibola tambo yang kami bawa bubuli. Teaching yang kami bawa bubuli. Mendata kawa kina na kain dudun. Mendata kawa kina na kain dudun. Bola tambo mendata bubuli dikin. Lepas ni bawa bubuli tunggu. Nda bawa bubuli dir nama kembuntur lo benta. Sangkang alang menonta bakasa malako. Sona rarawa sona bosa tak salak. Pengatang ni bola tambo. Merah bawa bubuli dikin na lo benta. Nangone bol tino polo bitimo ya kau koya. Ui gua sakila na voltam ni gua ngone. Ya kan voltam ba bertanya when you were infant. Nangono setiko kineke nangono talang serongo tibolikina. Sabang matal tegbe ko satu kuni biko na voltam. Kaku ni warakan tu nangona. Ngauna sa kuni tekin do nangone. Bosa ki wana ngone. Bakan dewa taka bua na voltam bu. Langas ser ki bua. Siang ni bisa ubang dua na kalau. Bosa ngoi mbula ya kau ai ngata. Karena ran na duru mana puno tapanga entabo kotukina nangwan donne rongonela sampai kadi bino nambula ali ni ser ni kilaba binak donu mangati ko nangone lako tukin na matasinga na mataser lako tin na matasinga tini kadi dio sanga bulu kalima ati ka buna matasinga kuni tay ko kwa nangaw nang gay yang bagi tolu yang bagi na sandau kau boleh kami ketuli bul sere na sere ka dengan ni mata singa keto bulita nangona salang cukup kwa kan boleh male they have ears saat ti koron na kasama baga buli di raw ni rasang baga buli di raw ni rasangan aturanga ena nono to boleh me sambaya na bitte makini bunita ena ulu ni bonua pite magi boleh kina tevor beboa eta buta boleh ngana bosongo sabolai
Senga wandu ni dona bo se kau ko ya. Au kaya ko yau. Au kaya ko ya. Sen, zabuta ngau ko. Le sutali. Kini voltam. Sabolai, sabolai, sabolai. Au bang bauta, keba kanda rawa. Nira tiga buta kama ikana nonda sala ni wiba bolidi sana raw ni ngata sara. Nonda lotu bakaristo dindai. Era sana leo butale mai. O reviem binakata. Mera dulu mamai nonda ibaba ko slot. Katoli bakasama. Katolika o binakata mutu na bikanda. Na ibola tambu me buna udana da. Na ibola tambu me buna udana da. Rauta na rua na matakalilai ni kua. Au sa nra toko ba da to no leso. Au sa rongo na boso sata. Sa la ko boli. La ko boli na tu ya sa. Boso sata na mate ni. Sa boso sata sa musi seranga. Au sa masunga turanga ni alo binaka ni bangaluya. Ia muningai sulebwa na yalo me bibutu ni talikina. Sapa beleli talanga sawoti nona boso da. Au sapa na numanga na leso ningo. Kani balik kan na turang kani marama kaya baka basi kami nada kina nonton bula kan na dorbo kina ngone leani basi kami nada nonton bula ni alo binaka menda vuna uda nada ena bosi nikalo vuna uda nada ena bosi nikalo kako ni maro ena bosi nikalo ngendo tani ngana kena sala so sange warangan ngone me vuna kina kaya ngone bosi nikalo sana ngone ta kalau mus kina kaya ngone bosi nikalo vuna uda nada mena yang kina no kamoto sai kina na bosi nikalo kana rawa talanga ni na bang duka nada enak kan malio do tale wakasama indai na bosi ni kalau mena yakina nabi bang dun tak yakina nabi bang dun tak menda kaku nin ruka kero acuk sahabat na turani tal kasi don sing sudu na bom atu na sarang nela au sababe binakan na lutu sadaka yo na lutu endo bakatunga na band-aid ngono nga mabokina ngono nga binakatakina au kutamoy banget au lut nangono nga sing dona kay muskina biaw rendre biaw au sing talilut ana rirai ni sing nindeiti ko nono ta pang bauta ti ko na bosi chisu ko na rani na maru ikanda tumberi kanda kabako ko takikanda iya kina na bibon don taki mata kakunin ruka tamatalo to sing nindon ruka rorawa tamatando umbale na tamatalut Same tini kadiwa, bitu kinan dua. Sabi na kasar na ibu no coba, sa suma kanalo, besok tak kanalo. Sandina na itu coba, sawa buku ira rasa kini buku. Sandon doni lesi coba, kasapa maru tak kanalo. Saba ni bakaro coba, kasapa rara matak, namatak. Kani bale, be iya kina na bibang don taki, engan rebi ngakina na bosan ikalo. Ngan rebi ngakina na bosan ikalo. Turang awili tag sertifikat tanah materi indai. Mona lisu taleman tanah nember ni udah pada parai nonton lisu ni. Itu lesi nanduri na vitamin sa cubul kinokwa. Bulat cikgu nonton ratu lebu na turang na presiden. Seturbo sabo tibo liya se bulan tok. Kerau ngonong kerau sakala bata tu dan renulu kerau kerau ketu mata singa bata etiku mera kena nunggu koro ko na baliwai kalau sumera tu kena roto korlawiri nak korea sana ketu sangkon jole songgo ni tiku kena te umaika sangkai tambe ta ko ina lutu kena tursinga singa dina atau besar ni salida kalau tu mas au sama itu kena sore sangkir teng mebe ono mata sa santo buno sa kero bito kaniboli mai kya me do menon saliti ko ibuni bibi kero se pinggiri titunga ena bakasa menimbula bayal kau saba nunu yubikanda eso na bakasa man itu bina baya mendo dusi sala tu bikanda se ko kana sal mikitu na muria mena rauni na maru kina lolutu ena betul otu tisani kau bina kata mo se bikanda endindai me yekina na iwa tabu buli na kandundun ena woti ni na woti na nonto piala lati kemni na turang kena marama ni woti nonto piala lati enta sana baka rotu we are ready to serve oleh ni sere se lilu ni dono komiti se lilu ni mata singa sana baka rotu mender bingkarat iya na nonto yarangi ketanga na bosin kalau mesa nonto yarangi ketanga na bosin kalau na ngau na sasang kin na bosin kalau
Ya o sariri mamada sara ena kan ramalio na teman-teman bauta. Ya lebih nak tungana kina no mumbula na bos ni kalau ena bingau na ketanga. Dona turang do matapako. Sengin dulu tu. Tukuni ni sa lakuan yang dona do bibalu tu taki. Sangke kota cuka ne kan dona bol tambu. Go na bol tambu. Tun sa rokoya. Oya undo matapako. Andro ni pepe ketengori ena cimbigina kung taba. Andro ni pepe ketengori. Angketo iyo au kerea mo ngai cimbi kai muri ya mo wili karama dai liu ngai cimbi kam taba. Angai tegbu mebi madi wo koya. Wo chuko madiu. Lande bi marika, wo tiba ko marika. Lande bi luke, wo chital ngako luke. Ado ni bichoni. Ina choni wase tolu tingina itin kono. Sangkai bisau. Habis utak sarangan nona bulan. Rusota sarang batiki kuah sulle bani bol tambo. Sau titin kelima ni ambaki. Tuno kuah au sa bisau. Au bisau ni usakani rawo to madi mari kaluke. Ochoni sangkai bisau tak nanu kumula. Oi, kata kata kau tunggu. Au sai liu tu ni bi bakal tu taki. Nanu kumula. Kau na panua. Mentanan tu ganggarau ni kino kanda. Ya lu binak. Dakania. Ya lu mantan bos ni kalau tungana kina numbulan besing na bos ni kalau. Au sakau te melatan bos ni kalau ngata mudu na selewa bakiro. Karena bol tambu, ena emosi wasi walu tin kan dua tin karuana atau main ngauna indau singa. Ni sawili kau tin lesson go ena ya atau main dona ngauna indau singa. Darai ta kana lande na zambi ni loka mitonga. O ya una nungurai sa ringa kini bol tambu. Ena bakal tapu ni bol tambu. Ni sa seuta ya ni naua nalo meniko. Tapu ni bol tambu kibira. Sombe kana marui rawa, sombe ka sanayali. Go endona sala. Karena raw ni nado kina na baka sama ni emosi go. Ena ado main dona ngau ni dausinga. Ena bi kania. Baka sanggara na bosi ni kalau. Tungan na rawa gina no mumbula na bosi ni kalau ende indai. Tungan na rawa. Tone was-was suba. Yang bagi runundul rosanga bulu. Na temata ke me wili kana ibol tamu 5 na chapter dona singa. 5 na chapter. Au sing ni kilase ode adoba me sauti bukan dua kina. Ya keto na was-was na babitu. Keto salah ko chunggo. Sabi sauti na 5 na chapter go keto salah ndi na tul na chapter. Ena dona singa. Katul na chapter dona singa. Era ni no baka oti apa dua kina na ibol tamu. Mana ibu ka 3,000 ya adoba na ibu ka takla. Dua tarong biya umulika masula kana ka kun lang ataka no muy tabi nga ulika kesam bulan na boss ni kalau ena taka kina no mumbula o masula ka sesena ena taka no mumbula na boss ni kalau hausa sulit ikan den dai leo ni baba ko sulutu patalanga kina bi kan da bulan man lo mani belu tungo ai buna wana matangan ko mo le stale le ulika na boss ni kalau nan ren ni buru-buru tungo saru ti ko nga na boss ni kalau Gren ni kala olah ko rumah tikon besinga rauta ba binakanga na bos ni kalau ni sandai na bos ni kalau sandai na lotu dei na bos ni kalau sandai na bubale dei talanga na bos ni kalau sandai talanga na matentu au sakawo ti na tol na rai the three perspectives era sa sangat tiwende dai me kauta ni mai bikanda na bos ni kalau kandu na turang chamani if you want to kill a Christian you kill the Bible. Kaya kau sabi na kat mo bang dabor movement lo tu bakaristo bang matea na iboltam kau sabi ang bautan ada main do na ngauna kibikanda mesana kau tani kina na iboltam kibikanda mesaba kamay yan na iboltam which ni iboltam kaya already stored in your life kau sabi ang masutikan talent tay nabi kanini albinak tatura kandi na sana menda na kay biala lo mani bagi na lo mani madaw sa tu matanda sambau soto kana wasini bola tigo nondong bola tigo ran nondong bola ya bakan dosa tubi au ka sa tubi kem do nong bosa we ka ketengan do na krea ena dang au na kita tengo na turang no bosa sarong rawi kanda ena ka bendindai single bendindai